Veliki pozdrav vatreni znakovi, dobrodošli na svoj komadić iz serijala Tko će uskrsnuti ovih dana, tko će ustati iz mrtvih, tko će vas potražiti. Može biti, sad smo već malo jasniji, nakon zemljanih koji su uvijek moji pokusni kunići, to može biti muško, žensko, staro, mlado. Ako nam ne izađe ništa ljubavno, a recimo ghostani ste, zato je ovdje ovaj duhić, tako da je fora. Ako znači ne izađe ništa ljubavno, a ghostani ste, onda ćemo pogledati da li će se javiti. I ako da li ima ponude. Mislim da vam javljanje bez ponude ništa ne treba u životu predstavljati. Tako da ispitat ćemo i to. Ok, stavit ćemo ovo prvo na 0,1,11 ovnovi. Tako da ajmo prvo izmiješati karte i krećemo sa ovnovima. Da vidimo ekipa. Evo još jednom za ovnove. Da vidimo tko će uskrsnuti ovih dana, tko će vam se javiti. Može biti muško, žensko, staro, mlado. Tko će vam se javiti ovih dana? Vitez mačeva, blizanci vaga vodenjak, kralj pentakla. Dvije energije će vam se javiti ovih dana, dvije energije će uskrsnuti. Big djevica jarac. Ok. Zašto? Sedam pentakla. Imaju neko očekivanje obje energije, ali još ćemo ih mi dodatno ispitati. I da vidimo konačni ishod. Kočija. Ok, nešto od toga dvoje će vam biti privlačno. Dobro. Dvije energije vam se javljaju, dvije energije će uskrsnuti. Prvi blizanci vaga vodenjak, vitez mačeva, načelno muško, dosta ishitreno, dosta naglo, brzopleto, u naletu. Zašto se javljaju? 7 kopa, a prije toga smo imali 7 pentakla. As štapova i kralj štapova. Bikovi, odnosno ovnovi, ovo je vjerojatno nekakav bik, može biti blizanci vaga vodenjak, može biti čak i vatreni znak. Oni vam se javljaju kako biste nešto s njima započeli, kako biste nešto s njima odradili. Međutim, postoji nekakva obmana. Mene ovo dapače čak podsjeća na nekakvu poslovnu ponudu i ovo bi mogao biti netko tko nešto želi od vas sezonski. To zaključujem na temelju sedmice kopa i viteza mačeva. Ovo može biti nešto onako kao usput na kratki rok. Ali nakon toga odlazite u čekaonicu. Imamo 2 štapa u konačnici. Tako da prva ponuda i prvo uskrsnuće može biti poslovno ili nekakve kao materijalne prirode. Ishod nije loš, ali kako došlo, tako prošlo. Ovo čak može biti nekakva zamjena da će vam biti ponuđena. Dobro. A da vidimo ovaj kralj pentakla. Zašto se on pak javlja? 10 štapova ovnovi. Karta pravde. 3 pentakla. Ovo mi izgleda kao zapetljana nimalo fair situacija koja je vjerojatno vama prisjela i postala vam ogroman teret. Ali sa 3 pentakla ovaj odnos je ipak moguć. Konačan ishod. 8 pentakla. Bože, sve vrvi od pentaklima, to je odlično. 3 mača, 9 štapova. Ja bih rekla da su oba javljanja i ova uskrsnuća poslovne prirode ili morate nešto pravno riješiti
I jedno i drugo, znači oba dva slučaja vam predstavljaju nekakvu vrstu tereta, ali kroz taj križni put kao da morate proći za neko vaše veće i više dobro i bit će pentakla na kraju. Znači, bit će novčića, bit će uspjeh. A ako imate nekakvu borbu, ako, ne znam, imate borbu radi alimentacije koja je ogromna, ali isto tako vam je pauk odnio auto pa se žalite, ne želite platiti, ne znam, 500 eura i to biste mogli kao dobiti. Kao da imate dvije nekakve materijalne borbe i obje biste mogli dobiti i stoji nekako uskrsnuće u vezi toga. Dobro, daj mi objasni opet ovu kočiju. Emperor, dobrodošli u svoje čitanje. Hermit, djevica za neke od vas. 3 kope, ovako. Kočija je vozila Emperora i onda mi je došao Emperor, koji je kralj svih, car svih kraljeva, i nakon toga nam je došao Hermit, koji može biti čak i oronuli Emperor. Ja bih rekla da vi dozrijevate kroz ova dva javljanja i da vi dozrijevate kroz ova dva uskrsnuća. Ali isto tako ćete se pritom prilično zabaviti, ali vi ovim ljudima ne možete vjerovati, jer sjetimo se, od 3 kopa jedna je otrovana, znači jedan je kaleš zeleni, otrovan je, nije crveni. Možda s ovim ljudima imate djecu, ili ste imali brakove, saveze i tako dalje. Ovo može biti i familija ovdje, ali uglavnom imate znači 2 uskrsnuća, 2 struje i sazrit ćete kroz ovo iskušenje i kroz ovaj proces, ali isto tako nećete se potpuno predati, nećete povjerovati u njihove dobre namjere i mislim da je okosnica ova 2 uskrsnuća da vi dobijete nekakve pentakle, nekakav novac da zaradite. Ok, i sada, ako ste ghostani, da vidimo hoće li se javiti i ako da, što nudi. 5 štapova. Dao Bog da vam se više nikad ne javi sa 5 štapova. Da vidimo da li će biti kakve ponude. Mislim da ovo prije ne nego da. Da li će biti ponuda. Kraljica pentakla. Kraljica pentakla zapravo nikad ne nudi, ona čuva svoj pentakl. A prije toga smo imali 5 štapova, znači meni je ovo kao najbolje uopće ne dirat. Znači, mislim, ko vas je ghostao, tko može bez vas, široko mu polje. Po meni je ovo onako kao 50-50, ali bilo bi najbolje da vam to zaobiđa kuću. 5 štapova mi nije nekakva utješna energija, vezano za nekoga tko vas je ostavio na hladnom i nestao. Ok, to je to. Hvala ovdje. Veliki pozdrav Lavići. Lavići moji, idemo saznati tko će uskrsnuti ovih dana, znači muško, žensko, staro, mlado. Tko će se ukazati, zašto, znači tko se vraća iz mrtvih i zašto, što ta osoba želi od vas. Može biti bilo što, znači može biti ostavinska, može biti alimentacija, može biti ljubavni povratak, neko ko vas je recimo ghostao. Idemo saznati tko će uskrsnuti ovih dana. Vidimo prvo Lavići tko. 8 štapa bome, imate komunikaciju. Ok, pustit ćemo tako. Zašto? Skopa bome, ljubavna ponuda. Ok. I da vidimo ishod. Ovo mi je ljubavni, ja mislim, povratak. Ishod. Empress. Možda uđete u trajniju vezu. Ok. Možda vam se čak ova osoba i sviđa. Ajmo opet vidjeti tko. Imamo 8 štapova kao potvrdu komunikacije i skopa. Ovo mi znači pisma, memorandumi, mailovi, javljanja, božanski tajming. Dobro, neko vrijeme već može čekati na ovo javljanje. Vitez mačeva, bit će iz vedra neba. Ima jako puno ovdje zapravo i brzine. I karta vraga. Opa, znači i vrag i božanski tajming. Ovo vam se osoba sviđa. Znači, moguće da je ovo netko ko vam se sviđa, tko je
uzeo neko vrijeme za sebe, ali mislim da je ovo nešto što vi želite. Karte su previše dobre da bi ovo bilo nešto loše, jer imamo 8 štapova kao kartu komunikacije. As kopa, ljubavna ponuda, komunikacija, da, dobre vijesti. I karta Empress, znači najnjegovanija karta u deku, karta trajne veze, karta manifestacije. I onda imamo božanski tajming, može li bolje od toga? Vitez mačeva kao najava brzine i karta vraga. Tko? 50% da je muško, 50% da je žensko, ali ovo mi ja mislim ljubavno vraćanje. Znak u horoskopu Jarac, može biti big djevica, ovan lav strijelac, rak vodenjak. Ok, da vidimo konačni ishod, ovo je jako dobro. Da vidimo konačni ishod, 3 kope, dobro. 6 pentakla, očekujte poklon dar, krajica štapova, vitez kopa, moguća razlika u godinama, ja bih rekla da je ovo ljubavni povratak, može biti povratnik, ali ne nužno, ovo je netko tko vam se sviđa i ovo je netko do koga vam je stalo i vama će se ovaj povratak i ovo uskrsnuće svidjeti. Dobro, i ovome ćete reći da, i za sad nema uopće loših karta, nema upozorenja. Dobro, da vidimo onda savjet, da sad tu ne čačkamo, da ne kvarimo, da vidimo savjet. As mačeva. Inače, as mačeva, as kopa, to su 2 asa na stolu, ona mogu sugerirati da se radi o vezi u najavi. As mačeva traži jasnoću i as mačeva želi onako raščistiti zrak. Tako da ovo je sjajna prilika da može malo raščistiti zrak. Ali imate jako puno komunikacijskih karata i imate čak kombo pomirenja. Tako da ovo je dobro. Ovo je dobro. Da li da na nešto lavići pripaze? Karta snage. Dobrodošli u svoje čitanje. Pa baš i ne. Znači ovo je dobro. Imate nekakav kao lepršavi povratak koji će vas razveseliti, poklon, suradnja i reciprocitet. I to je to, nećemo kvariti. Super, lavić, ajde, dobro ste prošli, sviđa mi se. Veliki pozdrav strijelci. Sad na vama je najbolje. Najbolje je rasvjeta, napokon je mir u stanu jer su sa grijanjem završili svi popravci i znamo da smo riješili bikove, djevice, jarce, ovnove i lavove. Zemljani su bili gotovi za čas posla, tu već na vatrenima se malo počelo komplicirati, ali šta je tu je? Uglavnom, tko će vam se javiti ovih dana? Tko će uskrsnuti? Zašto? Znači zašto? Što žele od vas? I konačan ishod. Može biti staro, mlado, muško, žensko. Mi uopće nismo fokusirani na vaše duhove. Ali ako ne dobijemo nešto ljubavno, pogledat ćemo ako ste recimo ghostani, zato ovdje je ovaj duh, da li će se javiti i ako da, što nude. Ok, da vidimo prvo strijelci, vi i vaša osoba. Tko će vam se javiti? Tko će uskrsnuti ovih dana? Tko će uskrsnuti ovih dana? Tko će uskrsnuti ovih dana? 7 pentakla, dobro, može biti nešto vezano za posao. Zašto? Ponuda. Konačni rezultat. As pentakla. Strelci, ovo meni miriše na promaknuće ili da ćete pronaći posao ili da vam netko možda nudi posao ili ako ste u nekoj ljubavnoj vezi dobijate praktičnu ponudu tipa ajmo se oženiti jer ne znam, nekome trebaju papiri ili ako nemate nikog može biti jednostavno praktičnija ponuda. Čuvajte se samo onih frajera iz Nigerije tamo po fejsu, ali načelno 7 pentakla, as kopa i as pentakla je poslovna ponuda, poslovna prilika, promaknuće, može biti i preseljenje kao u drugu zgradu. Znači, tko će uskrsnuti ovih dana? Nešto poslovno. Može biti big djevica, jarac u igri,
rak, škorpion, ribe. Ajde opet nam malo reci tko će uskrsnuti ovih dana. 2 pentakla, ovo vam je posao. 9 kopa, uspjeh. 5 kopa. Iako je prije bilo puno razočarenja, iako se već dogodila šteta, ovo je odnos koji će se popraviti, naročito u poslu. Ako vas je u poslu netko uvrijedio, očekujte ispriku, ali ja bih rekla da imate sjajno aspektiran posao. Da li mogu reći da će se vaš posao uskrsnuti i vratiti? Ne, ali mogu reći da će se vaša vjerojatno motivacija reaktivirati, tako da ovo je jako dobro. Meni Venera u Strelcu, to mi se sviđa. Znači možda odu ljudi koji su me ispratili. Možda se vrate. Ok, ali uglavnom ovo je dobro. Da vidimo savjet. 4 mača, odmorite se, prilegnite, nemojte ništa na naglo. Vidimo još. 8 mačeva, malo ste vi nabrijani. 6 štapa, ali bit će sve ok. Malo ste ljuti na ovu situaciju. Znači, ovo je nešto što vam se može čini kao ajme ni podrazno. Nema šanse, nikada. Ali nikad ne reci nikad. Tako da ovo će se dobro na neki način razviti. Ok, sada, pošto je bilo na neki način poslovno čitanje, ako ste ghostani, hoće li se ta osoba javiti ovih dana? Da vidimo, strelci. Empress, da. Da li nešto nude? 8 pentakla, da. Žele se potruditi oko vas. Zanimljivo, imamo 7 u poslu na kraju i 8 u ljubavi, ako ste ghostani ili imate nekoga tko vas ignorira. Ovo je da, kao da će vas krenuti i na poslu i u ljubavi. Dobro, savjet vezano za ovu osobu. Karta zvijezde. Ovako, karta zvijezde i Empress vam može biti stroga majka. To vam je kao kombo stroge majke. Tako da možda netko ima strogu majku, možda neko bio previše labilna majka i tako dalje, ali uglavnom ovdje postoji nešto vezano za majku i majčinstvo. Da vidimo opet savjet. 2 štapa. Morat ćete malo presložiti planove vezano za majčinstvo. Ako recimo imate dijete, ovaj se vraća, možda netko treba pričuvati dijete. Ili možda imate nekakve obaveze koje morate ukomponirati da biste otišli na dejt ili kavu ili to nekako pomirenje. Ali uglavnom imate dobre duhove koji će vam se javiti i vratiti i dobra uskrsnuća. Prvo je znači poslovno uskrsnuće, poslovna kao renesansa. I to je to. Dobro ste prošli. Hvala, vatreni znakovi i pa.